De raposo, e ti? Eu viño de galiña. E por que ves disfrazado de galiña neste venres? Pola túa culpa, porque comestes as miñas amigas Coral, Rigoberta e Churri. É que tiña moita fame e saltei a valla e encontreime 3 galiñas. Dende ese día celebramos o entroido disfrazándonos de galiña de raposo para conmemorar o recordo das nosas galiñas. Pareces un vikingo. Es que tenemos peor de vikingo. Mira, tócalo. No vale, Estamos ideales, Esto, a nivel tradición, vamos, no nos gana nadie, Nos van a grabar. Vamos a salir en la televisión. Alex, tú ves tú. El baile de las gallinas. A ver, Mara, abre pluma. ¡Hey! ¡Hola, buen día! Buenos días, milindres da casa. ¡Ay, qué riquiños, por Dios! Ovos das pitas. Das pitas. Das pitas, ovos da casa. Buenos días. A ver, esa bella, va, raposo. ¡Vamos, querida! Muy bien. Bos días a todos e a todas. Gracias por asistir a este funeral, donde lembraremos a nosa querida galiña Churri. Churri era unha galiña familiar, das mellores do mundo, intelixente, que lle gustaba ler e deixábase ler na biblioteca. Ela era deportista, xogaba con nosas carreiras. E aquí estamos para recordarnos no día do... Mira, de hoxe tamén as túas amigas Rigoberta e Coral. Probando. Dende a escola queremos pedirche perdón por non terte cuidado mellor. Queremos agradecer a gran cantidade de ovos sen colesterol que puxeches. Churri, para min sempre vas molar maso. E por certo, raposo maldito, que comeches e faltaches de galiñas. Desde a Escola de Nebra queremos dicirche que non volvas máis. Que descanse en paz. Gallinita, gallina.